Agiar anglederos sa molinavat men bashi sao manusha. Таро те роден, те замолинен, ем те благодарнен ко молите. Баши од цајра, ем баши саре кој та неко власт, за да те шај, те проживина тихо, ем мирно живото девликано, ем достојно. А кавајтано шукар, ем угодно англодевел, амаро спасители. Кој мангела сао мануша те спасинен пес, ем те авен ко пенџарива очачим. Соске одевели тано јек, ем јек тано посреднико машкар одевел, ем омануша. Омануш, о Христос Исус. Кој ден гјапе пес за да те кинал слобода баши секоја мануш. А од ова, сведочи салило ко право време. Баши кова месиум сине, чивдо баши проповеднико, ем апостоли. Чачева керавана хоава, баши учители народонге, со на не евреја, те сикававлен кивера ем чачипе. Ем агјар мангаво мурша те молинен пес ко секува тан, те вазден пле света васта бизо холи ем те распрајнемпе. Исто агјар ем оджувля, те украсинен пес ко пристојношија, скромно, ем предпазливо. На плетенкен цар ем злато или бисерен цар, или скапоцено шеен цар, него шукар делон цар со бешела е џувленге, кој вакерена дека тане побожна. И џувлинека сикровел комир, ем целосно те покоринел пес. А е џувлјакина дозволинава те сикавел, ниту те господаринел, упра којек муж, него те овел мирно. Соске прво сине создаемо о Адам, Палодова и Ева. Ем о Адам на ховав салило, него и џувли сине ховавди, ем пагля е девлескири заповед. Ама ој каовел аракли бија ни ваја чавен, ако ачовена кивера, ко мангипе, ем ко светост предпазливо.